Alléluia. Alléluia. Et nyamien on les colale, et nyamien on les fanga. Dit que finalement le boy et nyamien on colle meilleur. Nge klosran buya kundanke oti kekle nyamien no lien oti man kekle. Et son zone mo o comme moi, il tue que blé du bouquet et nyamien on les man fanga. Et nyamien kola di ken kola yo. Sengle mo wa nyamien no wa mon okunu go fo la fa go nyamien so. Ça finalement le bon nyamien kola yo. Man kan voulait nyamien di mon Jésus de maeno. Iwana ngamania sram gabu be sram bai be atinga be fansu kuno wifu be atindie ofa be ko mnilenno alléluia nglamo nyamia bo sram bai tia mai wanglemo nyo ofa ke kokula ni kaki sranga mai nyamia bo sram bai nglemo afi ba atindie nyamia oniaso se nge kuno wifu be atindie ofa be ko mnilenno nglamo so badi oya nke osunzuna no amri osunzuna di enu anyoti osunzuna di enu ankonyunu isonti ebo ya eku ya gaso boku ekanga ndenweni abo efle enyamien ekenge gwe mo ngula ima kunfa guma nsan iwana ngama unto nkuru mama wa nka abonnement sanga ayoli be kula wati nkuru gyo wati mi unpagami nyamie wobo likefi numa osin mbo mflewo alléluia nyamie so likefi numa isin itie mangala muni ebali nyo yabo efle nyamie isonti yafa ikantikikli numéro ablasan oni nyo. Je suis assis sous les hautes à Ounjoué, y'a les nids à Fémon, les kéclés nous mitos sous la file aiguë, mi à Ounjoué, les mains à dédier. Je suis à Tiabeso, à Camboula, et c'est Nyamiel. Ici, anangama nyamien kuli, wobo likefi nyosi, efa kanvulei, aïnyei, mamale, efa ma ongle mon Jésus du maïnou, ma odumai oyodan et afien, wama kloliye, ma folio wa kumba kemani, koko ina be kula ngamobi la fisu ba mlima, sangebanya anangama ngwan. Oma ande ke wo nyruye ye damasilie itie wo nyro ma oduman ofu e afien Jésus duma ino e ba ke yesuo so ebo ma yesuo na wulenu oni wa wenu Jésus duma ino na ma afemu akunda totole o kreale sangema e anwure
On y a maintenant sous Jésus de Maïnou. Nama oike no buisu sule no buisu srewa sangema e angure on y a maintenant sous ça par Jésus de Maïnou. Amen. Dike kulanga mo yo ma etu ekunu yo afinance na yo meyo wo ya isu yo e ma o so ebo srewa nu so ebo mama le nu so ebo kele jile nu so ebo ikulanga mo yo keble waku ke ti onde ngusu na mai lafi soibo mai hakundan otran ndenga etinsu afi na lie mosran din yo mengwan sangen ndenga mo fionwa ofite yo mai ngwanyo omande yaki unu osanu rablenga sumai be kulanga mo be wai ma osura len okata ekula isu na ke isandi e dilalo ke sakpa akanio na rali Yesu ayoli egwegwe aplali ehun adiliguma engwambenu Jésus du manu amen. Alléluia et bonda yinyamie ye bonda yinyamie ngo ya fia nyamie ne kulale e nyamie ntia mayo angle monio makavule nyamie di angle mon Jésus du manu. Alléluia ma egoase. Gwe na ima ngula nanan David dit que nai bekun nkale na fidin boke afin nyamie woma sa te fisa onyamami. Alléluia et ala emi nyamie yase afin etingani sumo pa ka imadi isukra egauma imadi isukra fitema vie bobo di di gwasieri sengenya mia ifanganu ela din etinge dike fisa onyama isonti ya maenesu ela emi nyamie yase afia nyamie ni osasa yo enyamie ni isa ima mvlenga isa osumanga makrosran sonzon ino yamanio monesu na la nyamie yase afingle mu okuni suma ebari ma ebe mama le ala gema mvle suntio isonti monesu na la nyamie yase na mvlengba nu ebela yebe tingo angweno senga vedia ite la ite tinga angweno oti akun ngwesa o ma la nyamie yase ela emi nyamie yase ku yole e asonu wa jajale ngamo nyamie ma isufu bien mo fasieri esuwa o jajari la kaja wa won kasre nyamie wo sen nyamie fanganu ti benga bele fangan 4 su bextre nyamie ni osiese di son kwakwa isonti e ma eneso ela nyamie yase nyamie si afenwa wa esu o singa ma okra ye yo siesie famanie ma ela nyamie yase ngabo siesie famanie po bu de wanti moneso na la nyamie yase ananga la nous les quoi étranger ri ni esra senga sienya po bu de wa ijewa okuma e kra ja kwangwe esra nyamie ele nyamie ne koko yare moneso na la nyamie yase ananga ma elo wase anangama elo wase eyo omo eyo okura wa eyama yo anangama ngaba etibe oyeka ekaso amenonze enwandi wori kayue singa kabo tinya mienti klosran ya kondani orienti akun
Woni am vlenga su wo sasaye. Manke klosna tramo bo akunda mo jaja sai no yama. Afia pa le sofo ngwelo so tie lo asingle mo Jésus do meno. Iso bo yo ntia mangla mo efia lo kungu menu. Lo ngo menu ko efiteri abo mama lenyo. Makan vle nyori angle mo Jésus do meno. E lo ase okun yo le kanangama. E passe wo fari be facie di pa bo de wa. Wo ma be akunda, wo ma be se wo tinge be. Manangama be programme se sa viemu. Mo ukanya mia mvlenga opa bwedewa oti akunngwe isonti elo ase so fi mo nya mia ofia klosna isonti elo ase efa kanvule efa mamale efa yeyida ni efa emawo afi vie tori tukpake trele sol mo eri gwegwe vie ya ura boli sengesrele no modiri akunngwe ananga ma se na wo kura yo sengre mo elo aso tisu se si o nyo tisu ngwobo e ma enti dan isonti elo ase nyo makanvule mamale ayeyida oyori engremon Jésus do mainu. Alléluia. 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 Sina kukula jaso ngro obonde mana ngama ka jaso to makungwa ole no. To sina kono. Alléluia. Alléluia. Yo nanga mia yo nyole. Mia o to sina kunu. Te no se ka manya mia ngwe. Kande kukule ndenga kanya sibe kambe klo kunu jo. Mia to sina kono. Teno, se baba no mawafa, se kankula ba o masuni aye. To sna kono yo me yakulu gbe ma sna ko yakulu gbe. Yo ma sna ko yakulu gbe. Afi sna vie ba yura ti boa. Inu to le nga to le ti ma yakulu gbe. Ma bode yinya mi aye. Enya mi na kula le. Enya mi na kimi. Kankula ti enya mi de. Yo si sa kwa kula. Yo e sa kwa kula. Ma kankula yo nya mi de kremo. Jésus no maenu. Mama anangama afi ke nkpam flein oti odemi kpofuemu besanu nglemu e mama enyamie boke ya fe menu ekpan fle oti voilà keke benyunu e fa mama le e fa e ma nyamie. Alléluia. Amen. Su nyamie mama le su. Esi nyamie kwa o moni ele anjwe nyamie kwa o moni ele Esi nyamie kwa o moni ele anjwe nyamie kwa o moni ele Inunga etu ebola o asasa yo yajua Inunga etu ebola o asasa yo yajua Siemo ya jwa sonu nuwan, nga moya yo efa rosanu. Siemo ya jwa sonu nuwan, nga moya yo efa rosanu. Esi nyamie bla ukayo blara eso, amen. Esi nyamie kwao, moni yele, aumbe nyamie kwao, moni yele. Esi nyamie kwao, moni yele, aumbe nyamie kwao, moni yele. Inunga etu ebolo asasa yo yajua. Inunga etu ebolo asasa yo yajua. Siemo ya jwa sonunuwa, ngamo ya yo efa ulo sanu. Siemo ya jwa sonunuwa, ngamo ya yo efa ulo sanu. Yesi nyamie bla ukayo ara eso, amen. Yasife, oye fama ngwa usange bule na bao. Yasife, oye fama ngwa usange bule na bao. Yasife, Esinga bebwela nyo be uni nyana lele. Ye ninga bebwela nyo be uni nyana lele. Bela kwango bela likefio be uni nyana lele. Sange be trabangwe be yo elwe mu yanye yo.
be omo yo. Nyami alolo be omo wangre matrali. Be omo. Nyami alolo be omo wangre matrali. Miafe me son yo. Desnatili onga wandimba. Yati si miambwe na yo miye. Miafe me son yo. Ndiwanga wandimba. Jésus si miambwe na yo miye. Miafe me son yo. Yati onga wandimba. Yati si miambwe na yo miye. Miafe me son yo. Ndiwanga wandimba. Jésus si miambwe na yo miye. Minyane tinao. Yati onga wandimba. Yati si miambwe na yo miye. Miafe me son yo. Ndiwanga wandimba. Jésus si miambwe na yo miye.
le nyamie do ino do man kula fu man denga le no sa bon denga ma fa nyamie do man fu ma kan bla nyo nyamie dia Jésus de ma no de nyamie na kula lo le timi ole fanga o kula ni ke kula yo alléluia mama mala nyo nyamie dia ngre ma Jésus de ma no si blanga e asu esele besu ananga ma seri Jérémie ke kan Jérémie ndatre ablasan nyo ima ablani so no iwania mienti ananga manio dikenga beyingo so bekula benyamien yolemi sa yefi tima kekle misanu alléluia ananga manio se Jérémie so den de son oti eri engremo sa yefi otima kekle nyamien sanu isonti won femo e afa esi inyamien yinu andesa nga igna besuma Israel oti na ma ken kwakula okun ya bubu nu ni ensresu ikikrisu e asra nyamie e ma be kula bo beti nyamie gma difwe bo nyamie suma be po bo dewa ke ma be nzori ekun bo benati de nu okura uka po bo de mvle ikikri yawle inyonsu e asra nyamie ke ma e osunu anze e kulo mesu aja anze eseke nkulolo ngabema nkulolo beyanga mfasunzu ke yaswa vie jabla kuwa ekulolo die se bla yaswa igobla oyigoma oyoma nyamie ndenga mo be kabe krewa okwawruma afi oti kekun bo yoma akra fama nyamie indensu e asre nyamie ke ma nyamie bubu ke som fama e Jésus do maeno insansu e asre e faima Côte d'Ivoire ni kun yole ke ikekre anze ta tenole anze wula kabule o mvlenu meme ya sonu nganu wa ibiowa sra jowa ono ta te sra jowa inti kekre sra viowa kusuma tekele ni wula kan otinzwe o wo menu lo o we ya sonu nuwa e ya sra nyamie ke wa we ngodi sogma nyamie oni be kun Jésus de mainu yi nanso e ya sra e faima be kula mo be fami krobe granwa e unke blenga no sien sra viegiwa kun be malaise e asra nyamie e fa me sofuam benga be diriger anosu ande oba o akaki nyamie de ande okan nyamie de mo ko ba agin wa ke 30 lo wa wengo lo ko boekwa e ya ebo ya ikun e asra nyamie kama nyamie ni sofuam kun Jésus de mainu bo fa ngwa di so ke mama nyamie oni be kun Jésus de mainu yo nanga ya asra sunya ole ikikri akpaso anga sunya nanzge nyonga be wa ye ba asra inyonsu nanze nyonga be san ya basro insansu ranje ngamba be akpaso angolonsu ya basro ya insansu adona istro nyamie engewa servidor anze stranga kula osunu nya ebrofo me nyamansu isofuamu besra ison mfranu akpaso anga amudie amusrefa ma nyamie gma difu ngosuma be pobodewa kama be nzori ekumbo uka pobode asonu benga be wa amurie amusra nyamie ke ma enzu enwa wenu boy se ke kulolo yanga anza e ovle no yanga boy ma nyamie ndenga mo be kan okwa wuru ma enu ma nyamie obubu ke so mu fa ma ena ma nyamie ndenga be kan owuru ya wona na yenya ka kiwure benga be ole sa amu asra fa ma yinkekere anza wuraka anza ta tenole bo me no se ngo nyamie mvlenu ansre ke wa we ngo disogi ma nyamie oni be kun Jésus de mainu ye through nyamie adona ni enga wani servidor anza benga be nsu esubra fa me nyamansu ye amusre fama wa wenga ma kesna ko gina mo fami kro o lo okon wekwa o yo ma fe o transformation su ma nyamie oni be kun ebo ye kuma igaso na e fa so sta ne fa o le nyamie sanu ma e kra ye igaso fangasu na ma extra nyamie e fa so e fa o le nyamie sanu
Alléluia. Yo e grand ko ko e la nyami ya singa e fin sera leso. Amen. Amen. Yo bonde wa kunu gbe bonde. Se nyamie kale kulale wo nyadi kulale kwafo meso. Ndega bole ti kulale. Kulale ndale nga bole. Okle ka nyadi kulale kwafo eso. Ma kwafo ingwase. Okwe nya kulale sa me kulaso. Ma kan vle nyo nyamie dengle mon Jésus de maino. Yo ma egwa ase. Sien be kola mo beti a ufwe. Bo beniye na emo sonu wale ande ye nyamie nkpeli sumo be ururi asonu swanga nuwa nyamie invle ngowa oni sukmen iwan ajasona ma esiwo anda finika ankpe nko okwa ururi wa nen sa wa ajasona ma nyamie invle ngowa osiwo anze kusuma na wule ba kan nyamie nde akpa mesu o awulo menu asonu swa menu watire ande ya fadike afa aboli mondri mfa mondri nganko eni nyamie ko tra ngwen so ole yuenja so na ma esiwo yo mai bonda iso ya ofo menu yo amu guase se asonu ko ebuenua e aso amunu wafa ufle ekun sien il m'a pu annoncer et a fait une bien lié Abakuku que oblana o afa o fama ma eso eni anu oni ndebole Alléluia. Et baba pasteur Kra Daniel. Ani ibo son frère pasteur Toto Emile. Be klanga moyo ni be di diman li kalwe. Nyamien vle baba ni mamimu. Nye amokla amoninge nglemo emi sans Jésus Christ idomaino. Nyamien ya wesila ino okuni suke nglemo enamu eke le motwe jasi ino li kalwe. Isoti ma ya kundan klokla otanwa na esu ejasi ufle mesu. Yo ngale ay bobo eja si uflem besu e onika e baba nga bo be flei ba yao ube iwa nga be flei Priscilla se nyamie menwa tin anglo nga bo e onuwe boti out ikemba a blasan olu aja inu likanga bo be flei Mairie du Plateau l'enfant kokun beba ason nga be flei Assemblée de Dieu ye biwa bira beswo isoti inga bo ewi nga ekende kran ye o ulefan manya membobo ora ajason isu famai ete su e baba kwajo bena boti yaswa mi akpaswan isu pen iwa ma inu to ekrakra nga bo eti yaswa asonu pobwedo ngowe inu ke aiman boti kisie ndoswa kebe se ke do ancien oni boué et jawafan kokun ngaba be woli anya bobe ko kani bobe no selion be wa koko be clé kokun esu grama leso esira nyamia yekun oni e baba pasteur Xavier isoti ma ndeson oye e aswam kra e nandolie like ko ina aiman bokun ele nu yakra ba ya sere nyamia ya tigasin fenti yo akpaso nga ba be flebe
comme union groupe biwa mabe no to nyamien vle que les bled dankum bobe teni duma éclat de gloire boti bakanga melie isoti anglo ngaba yalu nu boti septembre ikemba ancien likanga bobe flei centre ivoiro coréen bo adjamé liberté likale nu que c'est que nglemu do blusung et jalofan kokun et dit fait so ye jajale ngabe jajali nke fait so inu Dieu tolère au l'éléphant quand on able sile ou au levier que eto gwe ne esi able likalwe ye que etran anyaso ibo etanima sikafi ye trale vie mu be o l'éléphant be jilibe oti kolokun nyon pona blanc bakangam belie quand on engabe ya idondon mu ilien oti kotokun nu isoti ma ebomandri eto trale somu na bokun ele anu ekuswan bebo ko ina anyang wa yo fenti eto suisu akpaso ngaba te savie to be nia elikai be wan be no to nyamien vle ke suklun lulen wa ju e unke e baba viemu asamian wo lefan isoti suklu so esu buya kunda wa fa se eyo na ya lwa ema me suklu wa fa se eyo na ya to ema me flia wa fa se eyo na ya to betralemu iso akunda donc asu esu bo isu isonti ominga we nyamien iwa we mfa lonu ke efosa tilike anze eto flia efasoan baba somu bebo anze alo som bebo eto trale kusuma suklu trale efasoan baba som bebo blen o l'éléphant isoti stranga boy okuneke o yesol kevie on e baba nga boy be flei baba langin o nwiu na okle iduma yo ngadie eva pen e unlwa e unike akpaso nga boy benia aja isu e keniwa ke se nyame disu afwengo we aja nga boy e kan e bonu e disonsu isoti be kura nga boy be kuneke belu aja inu bo asamiango l'éléphant bo otibe nandoliali ko otibe kingi ma beba be akle be duma e mami nga boy otra e baba pasteur mbe flua yasin be ko clair be duma l'enfant yo ngadie evasie enyuro ekun yeleke ekan ete flanu e unike monekien cassien anglo kwa monekien cassien bo etenduma monekien otitidelen e unike iso ken rien e facile li klonglo boti gasin boa lie isoti kenga bo e jaso e alokungu menu bo e fa e patam bo e ba asonu oni fara ke enianga mo owe une fan e tresa kwa se ke bla ko sumami asonu lo ko ina boku ele nu yakula ya tie nyamende ilika lenti yo akpaso nga bo e be ni asonu so anze afebi to isu be ni ilika be wa ma be no to nyamien vle que ofei anglonga e onu boti out ikemba kikli bo va du ande mone boti anglokungbaso ikemba a blanc oni nan kale ngamo e o le fan oti pona blasan oni nyon isoti ke ni e flia menu se na tamanu ke anyan wie mai gira ko kumboku yele inu ekuta e flia son benu yo ngari oti asinda yele akpaswa ngabo be fle be OPH be wan be yo e baba pasteur be kwakla be mo be la be ase oni nyamien vle oni be bo soan le bo be soani be anyanga be ko oli nyamien fanganu tumodi long o yilikpa isoti be la nyamien yase ngadien otima nde kumbo o yo fe yele ke nzu flolo o luliebo e baba pasteur Kra Daniel iwan okankle nyamien vle e niama blanga boy be flei anze niama ngamo be flei kwaku Wilfried imoli nga be flei yao insan Madeleine bo service accueil nous au cellule Elishama bo Jesco l'enfant au sini vieille nous angulo nga boy o numbo oti out ikemba blue oni so jajale nga boy be jajali ye owe yaken boti septembre anglo ikemba a blanc oni ancien beko ji likanga be flei nge bonoi likalien no
Kokun fui kien abo susu, boti anglo setam ikemba ablasan, ablan oni so, beko siei likang abo flei koko ndeklo. Inyosu ikungbanyo oyo manfe, yele nia blang abo flei kwadio akisi Eliane, bo flambeau inung baba vilien, bo flei kwadio Faustin. Osini vieille nous anglo kumbanga e unu out ikemba ancien boake l'enfant. Ye jajale ngamo ebe jajale kusuma ye owe. Décembre ikemba nusu beko ji boake l'enfant. Okun fuetien ngabo ti décembre kumbaso ikemba ancien beko siei klo ngabo ebe flei kwasi klo bukanda asansulo. Isonti ma nyame bobo ofomvoi. Ya singa boye owe sanum gremu babani mamimu ye owe mama nyame bora Yesu Jésus du manuma oyoso. Amen. Alléluia. Si ani niamo gremu e amulike emie Jésus du maino. Ma onjwen a finyamien, fontin a finyamien, aladjen a finyamien, otramou a rokungun besu emien Jésus de maino. Ajuli nyamien swanwai e sielike yema onjo fon. Ngati jasin besu walen yaouye. Esike yabo jajale dandan wiem bebo ke esi obali. Omansien e a sonu noa. Ngle klokla kabese ke ngle do na ima ablana oni nou. Mon faju nglemundo nung ima ablana oni noi e yawa e srenya mie srewa tre danda bru oni nyo oni ibo srewa mu inuti kpachi wa e jransu e sre e ngamo ya bo ibon e sike otima srewa kumo e oti fendro afin denga be onumu be noni be srambe ye be ura srambe fonga be ukabe be nyanjibe be debe be ra srambe so iti ma e kula e fa e un e urano e ngamo e kula e baka e bansa e mie e obyo lata sisi oboy bla e nga o nya nukuzumai e mie e nama e kula e jaso man vleu moi srewa ikpukbuai itimi oru enu na nyamie dumai onya kanvura na kpofo intimlie oto jajale kumbanui kai seke ndosanu do nsan bo faju ndosanu do nai e yawa eku e sre e gran sukba e pa e frenya mie ye nyamie osudi juma sranga be ngabe bangra un angel alienjenia sui be sudi juma lalo dandamo e nga e ba ndosan donsa kusumai e di lalo vie nyamia ma e ba ko e nga e ba ndosan donsa so ma e ba ko zaba madame kona ama e ba ko e atondo ma e fa e kenza do ma e si esu jojo do ma e no alléluia iti manyamie o kai ngo suisu yele e jole ken an yai e yawa e soa nyamie inde nyamie srele on nyamie ndai osanu sa soa nyamie de na asrema nyamie otikiawa sa aso asre nyamie kmana asoma nyamie ndai otikiawa inyoy kokun ae kpikpikpi ye nyamie osoa ebo iti jole ke kloklo iti benga be sumai be suklu se awan suma onyamie sulenu wawronu wajanu ojumanu nikenga ebembe noi blana so nyamiende na nyamiende ojio ye obugwa iti jole kra kaise kendo so anu do nsie oni bue sangalenga ifaju do ngramo do 19 c'est ça do zan do so boy eju i bue ni esi wa fa ujole osu krelike iti mai kra e bla mai kro nyamiende isuale sranga kro nyamiende suale owe inyru ati otike se akpo nyamien den nyamie makpo asrele se akro nyamien den nyamie ti osrele iti nama efa ikangwa mai mie na eswa asonu ngai umbelemu kabe eso ekusuma mai sonni ya ngure nama okra ikpa ofa mai ngosu isuin yele yake dumanga osusien yele nyami wa we ilike klan nga ebemu ye eba ya sonwo ye eba ye ya sra nyami awe ilike nyemenga ma oyo be iswan ya ye ya chensienio na re ebobo ona chema
sange benga be bamoi nyamiema be ora su gwa se klama iti nra e klokla e fanga kabaya swalike jole ken okun e ba ya ken e asre anke inyonye klan iti me e bla se afevi wasu ke akune ken me ya travia ngwanu akune ken nyame oyo jojo akune ken nyame onyanji wa teteme sanwo se wa javie su sakio se wa vie be ruma janwo se a imbrevie o osuo se o like klanga mo kre ongwan yale ible yele ya chen iti ma e bla e klokla kakoli ka ofren nyame menwa ti wa klama na o akuna totoku iso blewa e bla ya sre nyame ye ka e bali anoma si ya chen la lord dan vie be sufi ya fien be fite ibobo le nyene ngare baba mi wani a pangba be se ri pangba so ye kaju fokondoni yo ti se mami o de of Jésus de mai no iti ani akrofo ekpamu mai fa ebo egwesu ngama ti sra ngama e bangle ho oni ndo so anui e fruwa osu kako ina wanya akunda sei ko wasu isui mai fa mai to ma ka wa ro bobo ongumi akra jina so asra nyame eku nga susun yele e isu trane nga e abo ibo septembre ikemba no boti yache ma ekpati nu akpaso ansan Pierre i akpaso benga be sre sesekan Moïse i akpaso benga be sre oju i afien kokun Jésus i akpaso benga be klasre alien tiembe o ma kakwa na e akra siesie iti ma ekre duma e mama secrétaire e on lo na ya akra siesie e akra fafa e un afie kun ke blessoy nyame onie e usukna ma eku o ma kakwa na wa e popo wa ma e fali nya viemu esirile nya somo unfranu o ma etrease e wen kukuruku unso kukuruku ngra bruniko ablenu nyo ablani sien nga ekenen kai soko e fa esuanike e makanga mu ka se kukuruku so be wan like nga fe ifara ka baba ni mami ase ka kukuruku ngare wa ore no bravo zero ya nga ifre kukuruku le okun asi hallelujah iti kukuruku so kukuruku ngra bruniko bruninyo kokun abla enisien oma maitrease sa samia violin e fresu okun e usanu okun ya unre gire kengasa iya tabo ye oye ekuluka ela nyamie iyase kani nyamia mu nati se juble yemo lease na ke donga so lease tio sanga e juble e be sobre i baklonglo okun e lease keko ina ahoya ka fuanu na likinga akune ka tu akuna fa manyamie aema akunu soin ite abojo e abokanebo donga wensunyo ka e fa lele mo faju novembre nye likinga buli akunda ai kpikpikpi ka ba fa banyame nyinu awrati asegwawa iti ma esiesie e na ka be se ke novembre ikemba ngran nyamie mvre ikensoin otinyamie asena ble iti siemu niemu aniabia aniabla mai klokla esiesie e na blessoy ifai la miase na nyame dumai onya kanvle na nyame ikunjwa ehu yema ora Yesu emie Jésus dumai no amen. Alléluia. Yo bai imo oni gole kola ni oni ngai kole wa mingo afu anu yue bleba on no ya gumwa o ka wan disu Yesu an gba bwa ni otan ni otiti osanu don blanc a moite guiné yaki blafo no mai kokla i wori ka wole makam vlen o nyame dia Jésus de manu e kula eti nya letio e afemu itie ma besiesie di kati do boboli o no wi o na buke be ngamedio o dia o no wi makam vlen nyame dia ngre mon Jésus de manu sien e blanc a juke e yi e kele e fa e man e mi nyame i wan ma amu yi srakango ofatan ye amu fa amu ulai inyamie isa nu hallelujah i won srakanga mo ofatan ye fa meyo ye ke ye me ma e fa e ulai inyamie isa nu afininge finu mane bo otosanu bo fima nyamio ikura bo nyen ofinyamie isonti ka e fa sraka ni e fa ba ma e fa ngamo oni fata le mo kwa fienu vie mo bakla ba ma wa senge ka o ya wuro menu esreli
Et ce point, on sait qu'il m'a fait ici, il a sorti Fabari. Yo. Ngadi a tiré mon piano yo. Iwan kunga ma Israeli après. Yo a c'est qu'il fait bla. C'est ngam suru la nganya mira yosu. Bo facie di kakun fa fabla. E mo wie mo ande si wie mo nyamien orali besu. Be fa di bedia be fa be bari be kla di fluasu. Si dia nginsan oni ya lo bon. Be ambela emi nyamien ya se be si emi nyamien yuye. Yo le ke be wa mlamon be nyani be examen, be nyani BPC, be nyani BTS. Ils sont tibela emi nyamien ya se oni be statistika kodokun blue. Eni a bien lié ya o nyasi. Ikusuma wan ola nyamien ya se. O se nyamien yo le ke nyamien ifangano o me yi ofiteri nu klama o liba ya soa. Sranga mo sine mobile flash jouer ikemba abla oni ngula. Ya kwa ubason ke krefi wa guma. Ils sont ti ola emi nyamien ya se oni statistika kodokun blue. Eni a bla kunye wa me duma imsanga iwan ola nyamien ya se. Ola ke nunga mo be préparer BTS. O se dia nangama kese sakpai o yi otalinda o le ase ni statistika kolokun ablaun senga numa sin resultat fiteri nyamie wa kulia suke onye senga como tinda otali iwon sankula no fa ke le ase isonti ndanga mo otali ofa ble nyamie sika kolokun ablaun nyamie won sankwa kula no ele ase isonti mai bonda ela imi nyamie ase yo Bedi en yole nga bekele di len a fori en nga mo le mo kwenu aburi akundan afa atranu okun eja songro ela eminyamie iyase fana la eminyamie yase ania ngomo ofali se ipanio nia okun la nyamie yase be nga mo be su esupla fo me nyamansu ke nga fa ka afori en siele numero nkele fa siele bi so akwatu ma jale abama se nga nyamie sika fo en okwatu ajale oba o meti la nyamie yase ke nga ole ngobo farifa la nyamie yase yo ma egwa ase nike ngama esi meginsi nen oti blusu sa nyamie mo ni okolo kumblu iri o no kolo kunkun o yo ye fa iri so fo enu ngama eni ambla metra no le yo le krukro kele ngama eye fa ma nyamie don ajaso akrungwesu okun aba afama nyamie Eyi ejala ma eyi blusu ni o ani ma chrétien mo Jésus wa ra eso eyi ejala ma eyi blusu ni o ani ma tuwe mo Jésus wa ra eso eyi ejala ma eyi blusu ni o ani ma tuwe mo Jésus wa ra eso eyi ejala ma eyi blusu ni o we dada mo Jésus wa ra eso eyi ejala ma eyi blusu ni o ani ma tuwe mo Jésus wa ra eso eyi ejala ma eyi blusu ni o ani ma chrétien mo Jésus wa ra eso eyi ejala ma eyi blusu ni o
Moto palu se kabe janya miento. Oti kensi yo bimie. Kana tisi sai wase na o. Oti kensi yo bimie. Kana tisi sai wase na o. Oti kensi yo bimie. Kana tisi sai wase na o. Oti kensi yo bimie. Kana tisi sai wase na o. Banga mani mi o wase na o. Banga mani yo wase na o. Banga mani mi o wase na o. Banga baby ya o wase na o. Yeah, odi kasi yo mi wa e. Kana tisi sa wase na o. Odi kasi yo mi mi e. Kana tisi sa wase na o. Mama odi kasi yo mi wa e. Kana tisi sa ni wase na o. Odi kasi yo mi mi e. Kana tisi sa wase na o. Mama odi kasi yo mi wa e. Kana tisi sa ni wase na o. Odi kasi yo mi mi e. Kana tisi sa wase na o. Wange mani ya o wase na o. Didenge mani mi ju wase na o. Magbange mani mi o wase na o. Juma bange mani ba o wase na o. Yeah, odi kasi yo mi mi e. Kana tisi sa ni wase na o. Odi kasi yo mi mi e. Kana tisi sa wase na o. Odi kasi yo mi wa e. Kana tisi sa ni wase na o. Odi kasi yo mi mi e. Kana tisi sa wase na o. Magabani yo wase na wa o. Agani e kwaso wase na wa o. Amani e labra o wase na wa o. Amani e bambo wase na wa o. Yeah, odi kasi yo mi mi e. Kana tisi sa wase na wa o. Odi kasi yo mi mi e. Kana tisi sa wase na o. Nyamie. Moi tik pa ke wosa mon ya bali ka ke wosa. Atik ngba nje. Gwa tia fietene no ya ma mesu. Juma dile no, via no, tombe no, me no, baba manzimbe no. Akatali besu. Baba ko ara li besu ma ka be ba so mun be buri anama o ayeyile I akunda. Blusu oni klede tele ino. Sonu baba fayo doma kan vlelike. Ya be bawak ma ben gwai nieli kangle muye na be un jobe fon na ngama tibia samia boye vala ka yenwa na be ragwa sei moye soma benglamo jeji inma ino. Ma mi ekpli kan ali ka etikete wale sura le tranengle mui kan a cheviole moye buangle mui kan a tupa cheviole ma ke juen tranengle mui kan ai blengole ma ba jale nga fionya mie o trane jeji inma ino. Rabe soma be ragwa sei rama me su pito ma kan vle nyolie manya mie tram su klama jeji inma ino. Amen. Alléluia. Alléluia. Yoma eguase. Esaïe netre ablanani nyon. Imablu afagui imablu nisan. Iwa amontogwe oufle kon fa mama anangama. Ke ofeyi asieyi aye diolo lele bain. Amungabo amunglongla genwe inyensun. Amungabo amukolombe genwe inyensun. Amungabo amutran genwe imwamwa long. Amu mama anangama. Ma be mama anangama. Ye mambe yi ya ye klonga. Be o genwe imwamwa long besu. Alléluia. Blengwa juke e ye nyamie ya ye ifa mama le ni ifa ema e nyamie. Sango bo e be abonu sango bo e be kula le ngabo le fanga ngabo le nyamie ne fanga oba ke safu ngine sa. Ngamo nyamie kunda e sanu ye de ya ye yile. Yo de mama le. O meti bleng o te ole e te mama e nyamie.
Alléluia. On voit pas faire au nyamien sano. Yaka qui sont flé Jésus nous, yaka qui sont flé nyamien nous. Kebo yo delimite o delienti e ngwan au nyamien sano. Nama srekunwo, nama awusu. Quand c'est bobo associé vie nous, associé Congo tout nous, si que nyamien on y obé nous. Alléluia. Olema bobo olema ngwalie. Ye ba kan vule me yo anagama. Olema bobo olema ngwalie. Ye ba mama le me yo anagama. Jésus. Oti wele bisakpa. Bobola le mangwalia ye ba mama le me yo anagama. Ole ma bobola le mangwalia ye ba kamule me yo anagama. Jésus oti uleng bisakpa we akuta hibo gloria Nyamie wangati ulegbi tiema ya ya wa. Nyamie wangati ulegbi tiema ya ya wa. Jésus ti ulegbi me ulegbi. Pas bien mais pas bien. Nyamie wangati ulegbi tiema ya ya wa. Pas bien Jésus ti ulegbi wa o. Yeah. Nyamie wangati ulegbi tiema ya ya wa. Je suis Otignon Miewa, Ibadeli o, Otignon Miewa, Nyamiewa Ngole Mausu, Otignon Miewa, Ngole Mausu. Je suis Otignon Miewa, Ibadeli o, Otignon Miewa, Nyamiewa Ngole Mausu. C'est Jésus qui est
Alléluia. Ma e bonde quand vous nyamien. Alléluia. C'est moi e bonde quand vous nyamien. Ma e nyru o diaklon joie. Ma e nyru o paja. Ma e nyru paja. Ma e nyru paja. C'est bonne quand vous nyamien ma e nyru paja. Alléluia. Ma e nyru paja, ma e nyru paja, ma e nyru paja. Alléluia. Amen. Ah, c'est une bénédiction. Qu'éclat sous nyamien, éclat quand vous nyamien, qu'on fait sauf en gamaye, otisura les dents. Alléluia. Alléluia. Ble kula nga nyamien fa ble son fa maye, maye tout et klou et kanvou. Amen, amen. Maye ka e osukungba nuna e kangan. Rom fue moun de tregnon ima kun ofaju bloni kun otitende ma esi Yesu. Rom fue moun de tregnon ima kun ofaju bloni kun. Ma Yesu. Isonti en frabo ambu lema defi afike transforbo an yo sakungbanga sanso yon ambu ambobo amu fo esike nyamie di benga be yo isosam be jole na resu amu bo ambu transfo isosadi bo sange an yo so sakungba ambu ke nyamie subuma amu fo ye nyamie ti akuye fue dankpa okprima sawu obru sasu oni isongba ambume isongbo ilikefi ansima ke nyamie yo sakpa na ankaki amuzwen amu yikekle sanga anyoli o yaki ami yolei ami yaki me nyamie obu sie oma kenga iya nja obo ehunke otigole sun ofa amu yakpa yeli kenga srankun yoli ome inu alike benga betra be anwe be yo sakpa bo be nyuna be bube sran bo be kute ngwan omo be anagama ngwan be kusu Benga kusu bo be bu be bo akunda bo be buma sran ufra akunda bo be fama na wre ndensu bo saten ye be kloyi ofa be un yadan I awne su bo be fitanti be klanga be yo sateten yale klele to be su be un dan zufumu ti ikikrio isi be ngamu sanga be klanga be yo sakpan nyamie ma be nyunu be bu be sran ye ti alage fumu ye be ti ikikrio isi be ngamu afi nyamie dien okpama sran. Amen. Ma isre nyamie ici et ya ki ble on sanu on denti na ule ye o ule titi like kula sinyo sange on devwe ozu sianle kankle ye ma esonu klama on ya ye ma odumai onya kan vule ya fien ma owa wen ofa nde pole nga ma ofino fite ofa diguma ya nwembenu Jésus dumanu amen. Ma igwase manyamie ora amusu ye mfanyamie nyo amumu oni ajalemo esutu nyamie fanganu nklase ke lemo twenganu bingamo betranisre wambo nklase ke eju stranya ma ibonde ila mianse. Alléluia. Bien avec la bain, be bain, avec la
bless moi etra a blasan ok benga be onyama no be tra a blesso waima watra yayole voilà était là miense e ula mufanga amna kla jasoma en jasoma israélika wole amen amen. Alors blenga nei mfa clé mfa ndenga nyamie fa wala mi amulen so mfa clé amo yenga ekengen rom fem de trignon imakun ofajo pluniku nde iti okan jole dile isunde oni amulen ketele ma ndila lo kun clé amo blakun onwike iwu okunde bla ibo oni ube kani sange onwike osukaki ye okun pasteur un okoko kleli ke pasteur tilinde ngusu koko ina wawuka benyo iwon yo soti sonyo ma kleli ke manka miende na ngule fanga koko ina wakfa kakile yati pasteur nkusuko kan miende sranga mo so su kende se o ke kanga adonai wole koko ina sranga zako su kende wa ogira okan na kunde bla jibo sateo yaki sate sonyule ko kenwa ni bien tilesa o pasteur c'est un ke wakande ka sonu vielimo be suma srambenu ke bien onia bien o susri o sri yo be un wa elike moi vraiment pasteur on denga ma ken defwen den o ti padan na fisuke be kulanga mo be tilimbe akaki pasteur ngule ni bien gain bon watasu iwa bon monnaie ngo ballon ma flan donc quel monnaie kun wa julie kun il est pasteur wa c'est moi les ça o se que nan yo pasteur wa genetizule blani bien kun dele be jian se be un bo ti apa on a iso yakiyole pasteur grand bien ñu le o kenle que à son nouveau limo bien you be only que bien c'est pasteur en derrière denga kenle oti weekend zuemo au fin comment on dit l'eau de source hein nous jouons ça ils vont bengamo bendenga kenle c'est clicli bâtiment ngale fo ensikebetili pasteur il dit bien aller libobé c'est na wati ils vont bon monnaie ngo balo fo ma flan no egun ok monnaie ngo ban nzwe toli wa fangali kembe ligne sanfi wa basonu pasteur ni bien ngumi oh dit amen pasteur ni bien ngumi ebe o asonu no on dit voilà ngamo tie la o ati neo ye pasteur ni bien don nyongale ingumi supanu yo fanya miende ngula yaki blakundele ojibo sateo na ekun que pasteur vient miende quand don nyoson bien jaoli ko Waouh, quelle onction, quelle puissance. Oh, vraiment. Il y a que ça fait Bama. À son nouveau Bama n'a pas tinde panga. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, croire à mon béquelin. Il y a Dianou. Haï. Ah, Seigneur.
Manyamia Ukaye. C'est vrai, au Clésri wa sangue, sans bangban que Béa Kundan, Kotiso. Ndengamo Ekambe, Likengamo Nyamiesu Yue Afien, Béa Kundan Niansu, Oti Bengam Bélier, Bébobo Bélier Niano. C'est moi quand Srambe Unden, et si Fuenyo, et Tifo. Sangue, et Hakundan comment, et Bobo. Et nzwenlien isu itien amo akotopol fruanga oyeye nukle rom fuemo rom klikli noy okani wafanga sate sakili sran I nyosu osukan wafanga mo se ya nie e unpa fo bulen oto isu Akotopol wan yo, quelqu'un qui m'a cliqué mon fagio un sang, il wan yo, a mon croix, pas mon bousran fort. Sran fi klasa ko ni anu. A mon croix, ngonu, a onu vie. E croix nga yo wen, e onu, il wan a mon croix ma mon bousran fort. Koko ina sran fi wasake Ndenga Bekin il y a oh maman Ekiki est sio. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Ma Ekiki est sio. Ndenga Nken Aounu. Na nyanse ke nyako fini ande otiko wani ndenga owei. Olim prinsumo wo d'abord. Modu moi wa obobo. Afi ekula nga e busran fort. Inde nyamiesu kan. Alléluia. Alléluia. C'est ebousran foy. Et bobo moi e subu e un fovier. Srambe se ke kasi a força kon fasi e sram su ke toi. Olie nsambo owoli kaneo. Voilà. Iwan man e mwiwle ke yo. C'est ebou vient gumbe fort. Na ebuma e bobo e un foy. Otike eti anyan si fuesa e yin suti kata. Wawenu e yin oti katawa. Sran vient bobo sran unde kanlen sran be sate inun de kanlen beti nu fort. Like kumbanga mo sran nyoy. C'est non, c'est mon caractère qui est comme ça. Asike e osu no e faya o. Wa vie so nu bongo be bobo hein. Sange ili e koti bobo li e yiwan e osu nu e faya de. Ye niembo wa kanse hein. Nien wa kanse nga nwile. Sange i vie nwuli hein osike nga. Na krisi fu e bobo wa we sansie me. Nien ya be faya ke nga sa be gwa bofloto ya se. Hein? Wafayati wa utualie azukende sange olie aseke e osunu ile ya fale ile ke ifa ya sa kesram benga be kan be di be viegu jole be wan be bobo be lien ke be kan be bobo be undelien be wafa viele ke otia sa te vie sa oma wafanga mo akotopol su kan i wan ma ikra esike yo Ndenga wa susuen oti ekura elie. Nan stranfi obui vie ngun akunda. Nan blavie obui ngun akunda. Nan bien vie obui ji akunda. Obobo ndenga eken oti obobo li ekulonglo siga amen mania. Alléluia. Yeah. Akotopol wanyo. Ima na oninu iwan Nyamien ti akunye fwe dan pa. O prima saun o brusasu. Ke nyamien ti so. O ti akunye fwe dan pa. O prima saun o brusasu. Oni songbain amu buma isobo ti ilike fi. Oni songba wafanga nyamie ji unglo kleile ebu elike savia seke ai wafa se mbu elike ni mbu elike
akoto Paul wan ebu elike oyeseti iwan ansima ke nyamie yosakpa na ankati amunzwen amusia ke nyamie yi ipanga oile ngale iye ngamosi amule o sona mukati amunzwen oma onga nwike akaki onzwen o klike yo wafanga nyamie ti abu elike fi wafanga mo nyamie ti pai abu elike fi akuna ngamo ebu idalika yeleke Kenya mieti panti mo ole titi mo oti oyo sanklaye tefwe o ipa o klike ole nga ngonule o kle yale bless mon pa kuna nga ebube mo be ole nga ngonule nyamie o kle me yale nyamie nde iwan nyamie klosa te ifwe mu o kloma sa te fwe nsanga o klosa te ifwe mu okwa o nule ati nule anyande ngamo akoto Paul kanye iwan asiake nyamie yosakpana akaki onzwen asiake ngamo nyamie suile okloke akaki onzwen tio stranvie buike yo ole nga o nule nyamie ikunu geun itie mo reswo yakio nana wreo nyamie li ipa ile ole mensu ibobo elike ngoklo sange nkluka nwiwle ke yo fule nga su fule o komisu nga ba tele mo ausa tenu ye nga kole na so unke nyamie di onwa klunju etie nga sura le su kunpo le ni na buiso akunda mlom afi sa o sa tenu ye nga kole aus akowasi ka bo ye nga tolotone a o sa tenu juman no ye nga be mosu abwa o viengu be wan to c'est ça okunioli afu nyosanu sika o ukazu asu songe ye nyamie ni mionu e nga mu ekla di la lo ke nyamie ni onu ke ni o mo akaki loto mu motra lembe kaki zeke ye anianga nyamie su resu ele ekla trompe unwe kanso sanga nyamie su trompe un saka oni obe onu afi benga be ogwasulo mo be ti sate ifwen nyamie ndense ke o fe via fa paja be souvie awe so catégorie nu sravie buike tenga onu lemo nyamie tasu okleke nyamie ni be nati odiwan klunjwe oli yaki nglemu iwan so ke na trompe on na trompe on odi on klunjwe sanga onu le odi en klunjwe ye anyande ngamo akoto Paul kan iwan imanu amunyi kekle ni sanga anyoli bo anyaki me yolen nyamie busie nyamie nzu yo busio nzu imasu kekle tingesranku nanafi kemba afani okleke benga be la fimbe oni semba sa benga Alléluia. Imasu kekle nyele beni yele yo nya keyosa modena fiteman a classe ke asime itia su yoko ke anumansi nyamie se ke be kura nga mo be fali be unra li moref no be koko be te be pata nyamie ken den finwa fite atili se le ni donga owensu anasa nyamie ko yaki be fleze be fei masu kekli be flei masu kekli kebe se yaswambe ke be yaki be jimbe fin yole benzo akpele
be bole o nga mo nyamie kan de son clelio mo akla jaso ma bo kan sa so jike la nga mbolio le kran so yakio na ndenga nyamie kan ntili na so yakina ewo ebo na tile ufle o nga yo so be flese be vle masuke kle blanga mo on so ka fotro na sosion ngbo na le ni donga so atengron guabo loin be flese be vle masuke kle benga mo be kunde bla be jibo be kunde bien be umbo mo nyamie wan mu dire so ele mo nkan ni ma tili mo ate au 8e bureau nous Augustement ate clé bien isuklu afian be flo maîtresse inyo be vle ngalenze be vle masuke clé akotopol wan yo nyamie boussier iwan imasuke clé oni nzwen ngama mu yaki e yolen nyamie boussier o boussier hay wa fase ko enyro srakun ofu ka anya ka Israel mamu be nanti mo ka Moïse fulo kra ko gira ndengo fa bai o ka ki be nanti le ye wa dile mo twen samo ngolimbali sendenga mo nyamie kan klelie le ni donga su oli ongwanu bo ngankan ni bo abu ekple yele imasu kekle on inzwe am kakima en français c'est l'endurcissement tu endurcis ton cœur iwa oma kenga iyanja obeun jaobo enwike odijole na resun ofamu yakpa hay donc nyamie nga moye sui nyamie moye sran ye oklafaya oklafaya na elaka eun ke nyamie wakaki tellement que ofaya be nga be masuti kekle beun ofaya benga mo be boandengo kan be boelike ani enklofwe pamu et pas il est tiente flan de nous otike yo wa we nu se nglava se ma wondi mfuamu nke lele oflan afi ande obraka sikeyo bien ama nibe onulen wa fanga mutran len odwa nyamie kunu ande ka sonu wa vie alienga aton mei modi akunanga obo akunanu alieson su to ekunu amu onulen odwa nyamie kunu afo viengu iwulie okun aba monsasu la amianse mamie de o siene ke ya wondie fun ehun sa ne man wo sa atrekpa san so ngole sa ma edie una wre e o savie mbenu afwembe si ni e wa so nunu e yo ningemu kusuma otike etasu nyamie onwandi asasu o prima yo alike ya kunu yenti dampa oti plon ekla nwebo sangena bo unke nga ile o nyamie fe yenga monsu sre nsu patamu ole saten gbengben yo leni o masake yi model be soni sangeyo ole saten ile okun le saten yo le oni masu kekle ke ikura egwanu mo enyu loin oleli sange ke awonyamie nyumo osumo sran wa so ke nwa atinga onulen otiakpa beze be aki be kepenye donc afa imasu kekle mfawula atenga ile nu kembali na miense sran pangban baba ba unwe unke baba ndenga kan yetilio na septembre nu yolo ajanu alléluia okle ken denga kan yo elise
Otili, iwa ah non. Kenya mie kan ni fuen o kan yo ma ijaso na ikaki. Ye olie. Ason ke ati asonu pengben. Iti a to jayalike. Na untule nkloyale. Na kunisuma untule ofa olika ufle. Nganka mutike. Oui. Ndenga ekenile oti ekura elie. Ye ke viembe yo okonlie asufa jale ufle su kolesa. Yaki na yo imasu kekle. Mba ofangan wula. Na ye imasu kekle. San viembe bobe kuluke be boa kundan be famambe. Amunyo amu onu nsoke sotrona kwalo. Neo. Fa valizi na yonzo. Kwalo. Se yon jao kufo. Anyaki ngamu onu le be mwen mariage. Be mwen on comprend ni rien. Anyaki mbomba mupata. Fa otrona ko. Yaswamu anyaki srambe wambe nu. Amwa di beloufle trop. Amen, amen. Na ma ewului masu kekle nu. Sran fi donc asu klasa ka enyamia kamana matima. Ka sonu nga vie na plikoko ton lieme. Oh. Non, ndenga fwen. Ken si nsrenya miebo. Oh la flembe nous mandenga ko wandi fond. Bien anolio, bien anolio, bien anolio, bien anolio, bien anolio. Alléluia. Am si ke nyamie wo esranye. Ibo wo kla mia o wa fa viele. Mkusman sreke o fond o mia o iso pa ele no. Anyaki srambe jimbe nu. Anyaki srambe wumbe nu. Anuma sinkani ndekwe na kebo wande nsukan ngolika violon ale asonu kungbanu bla nyobe le bien kungba ka unke bla nyobe nya bien kungba okleke kun ade un wa de. Okay, donc yo nga ole manyamie ukai eklaka nganu na ma yi masu kekle fuemu na ma ekete ya ngure amsike angure ketele ya gwali anyele ke yo nyamie bobo akete mo zizo c'est donc asun kande abueli ke fi akete angure ke on be kula be yo na san fende fa kamiwa ke obobo akete angure nei nyamie kusuma oti angure kete fue idu mankwa ole amsi azotio mambozun klam ko kete amure fo ile afian no fita kun nan kete amu amure ndenga mo ekenye amu sosu. Alléluia. Ye yagwali eno akoto Paul wanzo iwan yo nyamie iwan like nga sran kun yo le o menwa like mflan no ekun nyamie delie na enyoli embetio na enzuentio osilieye oyolieye dans Jésus nous si ni mo wa de titre d'être nyonga ekengelon imoyo nyamie yakunu ye o kreke ya ki enzuen la nganga mutike o ma si ni mo wa de akla tranke oboba klo afi jo le dile tien noy iwanzu ima nsien like nga sran kun yoli o menwa like o fada ke enya eunsu o fada ke enya eunsu ye iwanzu benga betran angure betra be angure bo be yo sakpai bo be kunde ke be nyanyru na be bube sran bobe kunde ngwan oma be anangama ngwan sate nu tranlen
okwe sange benga be mia be yi be yo sakpai be nya nangama ngwa won sukunda nangama ngwa wa ye ayaki nyako finu oyema asunya anangama ngwa ayaki marguerite nu oyoma asunyama anangama ngwa okusu c'est à toi une inulike yagwa yele vie sange senya mie wa wenu asinu na yolike pai yagwa yele zu anangama ngwa hallelujah iwan benga kusu bo be bube bobo be wu akunda yenkele onga ma bu bobo wu akunda monde nga nkeye abu elike fi ndembo yo klele yenga yiyi nule okle nyuru yen yiyi nule nalike ufle boye nsufa ukaso yiyi numgbe yo le san fi klasa ken su ken unde neo yo klele iwan ima mmotwe benga kusu bo be bube bobo be wan kunda bo be buma sran ufla kunda bo be fama na ulendensu okay ndenga nkeke maika chienzu oti na ulenzo tiato okay kebe se ke kanani aswaba tran ani blaba tran anja klama na be ramusu oti na ulenzo tiato kebe se ke be aki tekle bole anze blani bien kundele be umbo anze be jibo be aki yole oti na ulenzo tiato kebe se kebe yaki atoboale be yaki ndrumu dile oti na ule onze tiato oti na ule ye aki na ule iwanzu iwan mamo tweneo bo be fama na ule ndensu bo be sate ye be kloyi be nga be klo be sate nya kloyo parce qu'il faut que ça soit clair que sate nga ele yemo be se ka jaso nu oklokeze sate nya kloyo yaki na klo sate mpa opata iso ajale nye nwoso nkura ka amunu vie fimri nkura ke amunu vie fimri amen itie mflanu amnga mamu na sia biro lo na nwa iwan bla mi wa musu na nywa mu ndandangbe satenu ya pas son grand be man diplôme lo car c'est si fait no ka pan même chose que sanga mo degré lientikan be tabi comme isulo alléluia oma nyamie kloke o kai nyamie kloke ofa ananga mangwa mai nde ya tabu nyele ke nyamie pasranu neo oma ania klofo ekpamu nama edisran jole okun yaki boile ma esikende nganya miesu kanti ekura ele ma esasa eun nama eto imasu kekle oni anwure ketele nu ma emanya mie yati ma ofa efasieli ke pasu amen nde ya tabu nyowe wa wenga mokle asonu yale dan yele wa wekumo oyoma iklafa jajale ngabe jajam iklafa su blofwen c'est que on a du mal à suivre les instructions am kla klo nyamie sange ke sran gram nyuru mo c'est que ma yo fa maso iso akweni ale wa wekun iso sange le nyonu itansu po alléluia ke école le onwande bo am se ke ba o kale ninge nga o lendi bless mo ko fa ble sange sere kwa mi o avi wa le tron o ka sachet bleu kun alléluia mi anwrenti fo ajale nga ya fele son wande o ma ke ninge mu coin c'est au lieu monnaie qui aba pauvre de ayo ninge mu sans tenir compte ni ngankan be mu aboa belike wa we sonte croyale nan prinsu afi mvle ku o letinge fwe ye ndenga pasteur kan o le lomo ki azubangbe
O nyamie soulentim be sans via c'est que eni Jésus. Eni Jésus est affien, c'est ça qui m'intéresse. Non non, à se trompons. À se trompons, affin Jésus m'a oumei. Au coin il y a suiso. Il pasteur moi qui on le voini. Dis amen y voir. Manyamie ou ka Jésus du maïno. Jaja lenga o faroa enwa. Ye pasteur Toto o kambele. Anyaki, an miamuni na ngurunu. E kura e pa iletio, e tinya letio. Amen. Kengle mu kura mo e ba ya sre amiewa. Nyamie krusa iletio. E nyuko lentio. E tide lentio. Amen. Ke kolen e sike eju. Anu mo sin yankusu. Nyamie wa wen oji atre ya fien. Benga be o viembe be ya. O tinge nu le manie. Benga be manzakle be yale. O ili be jwe le manie. Oma esike nyamie jumanyo abobole. Alléluia. Nansi siambo. Ma ikura ebo ikuna eyo nyamie ikunusa Jésus du maïno. Amen. Ma ijaso na ila mianse. Ye esran yo fana ko se yamie kenya nsu ye imasu kekre yaki. Nsu yo imasu kekre onyunu. Yaki. Nka ki minzwen. Ken so kle nyamien. Sran vie se nyamien ken tili. Ndenga kani mtili. Ba fa jale ou fle. Sran vie la miense. Afin denga mo nyamien fama e pa eletio e nyuko letio san yo letio nyamien kaki e sakpa ofa isrolen ofa wula enu ofa isrolen ofa maye. Alléluia. Makan voulait oyolie. Makan voulait oyolie. Aimansi jole eba ekunya mienyu. Ya fable isre efa ingwan yule amien sano. Ma yiyi savien benglo clé. Koko ina yakla nantipa. E sinya mien pri makan voulait nyolie. Efa esanu kele. Efa yomo. Efa yomo. Ngamoti kingioli kai yele anye. Misi ni minimu anyanklo fwe pamu anfa yen anfa manyamien. Nanketa mo amure anyaki. Nankete amo amure anyaki. Amu sima blenga o amu nyulo. Amu sima satiema nyamien so fa ndenga mu fasi e nyulo. Yaki sate yole. Yaki tekle bole. Yaki maîtresse yole. Yaki blakundele ojibo. Yaki ojinzo akpele. Yaki oji bole. Yaki nzan nolemo abo ayo on finfin likano. Sambe soni. Ngama wo noi asi. Yaki sasombe ele. Nkpato. Nkpoto. Nanketo wa mure. Nankete wa mure. Yaki. Ka fiti en. Transe bois kundan. Nan fajale ou fle. Flenan seke kofiande wavie. Flenan seke kofiande maititi nou. Nyamie kloka yeso. Nan nauru amure ketele nou. Nauru imasu kekle nou. Manyamie ramusu Jésus du mayuno. Maifa esanu ninge yala mianse. Ndenga mo etili. Wa amure nsuobo ke ayo nyamie mo. Nasi siobo bla. Il a miancé. Ma il a miancé.
Merci Adonai, Maekaki Enzouin, Alléluia. Anuma sincere amuke, kei kloke nyamie yoninge mba mae. Ye se ke nyamie kaki minzouin. Tieni eken sokun. Obobo kaki onzouin. On se comprend? Avec un vient se que ah enseigne mieux ko kaki depuis alors kaki mais déjà en kusun suezate. Ma et toi jalena e prinsu kana ya so ya ou fo mbenu kan nyanwa vie asonu vie et asi établi là am proclame duma am ngamo et insu tranle mo ifle la veillée des 3 tentes hein ngwalo ya si établi en proclé amuduma oti ble mo e cloqué ici et sous sremelika wole wo c'est acléo duma Pierre a passoali enu amula mulika ngumi amusrele englemu sranfi nake amuli amu vieux dovie so kwa mzukwalo oh ikrati 23h 6h ça cléoduma Moïse classili enu amula muble amula mulika lie amusrelo le englemu ça cléoduma Jésus li enu amula mulika et amusrelo et sous me wo afin o les rankun ni fangan isusrewa c'est bon. Voilà, un clam d'où maman est ici. Mais soya au point maintenant. Yo e a mumoni bale. E a mumoni bale. Manya mira kusu. E a mumoni bale. E a mumoni bale. Yo manya mira kusu. Alléluia. Maïso enia angbe au katina ofia boisseau osupenu obailike wauti enia d'assemblée de Dieu. Oni. Venez. Angbe au katina Kwame Adjoa Marie Mieda. Elle vient de Korogo. Maïso Nguessan Franck Emmanuel Ofimakori Osupenu Iliotieni en Sema Angbe Afoué Célestine Ofin Boake Osupenu Tano Niamien Marina il y a au baquet on y est tranwa Maïso nous Kona Adjoa Martine Obake Onieka Fanvier Martine et puis Ndri Léocadi Obake Onietran Wavier. Moi je sauve quoi nous soyez les bienvenus. Balai benga be sukpe nonyo manya mi rablenga mudiwanso yes amukoye lo fo melike ansebeke pobo de wayenzo mokale titi alléluia ye benga be ba ke beni etrankusu ma ikura edinya mi jumanyo nansi siambo inga isu yo ikole ma yo ikura ile kebe yo vie kogo ina osura len Watoma wafomo amen manyamie mvlenjaso na esre nyamie kasien aimanglemu e osre wansu ekun anfamu ranu ma esre jole noswa eya esmonlike anfamu ranu ye mulamu fangan ke yo ninge nyama so se amunya no kale
anche anfa monsra ma be tievie e baba e yo ninge musra vie me bo depuis yo ninge nyama nu be na sian lole obra ke e soin ninge ngamo tieli yeye ile ipa isunia koko ina e anyanu fanga na ya wa nyunu tintinti hallelujah nzui kakile yu model nsoni amen maya kuna ka sasombe so na edinya me iguma e wa nyunu titi esi ilo wase oni blenga ma ye ilo wase oni naure ndenga makani kreliye yakio na kunisuma enanti masuke krenu na kunisuma ekete e amure satenti sangema efa ajalepa akoto Paul wa nyamie yakun yetan iwa fanga mo ole na ma ebuli ke fi sange ma osuebo ma ikaki enzwe ukaeo ma ajale ngamo efai akuna nga ebun ande kenlie no mo oyo akunda pa binga ofara ke be titinu ma be titinu binga ofara ke be mantansu ma be mantansu you crois son mai Jésus du manu amen. Thank you.